Ovaj grad u kome je Konstantin rođen zaslužuje da kroz ovih 17 vekova, koliko obeležavamo naredne godine od donošenja Milanskog edikta, ovaj grad zaslužuje da zaista da jedan veliki i značajan pečat cele ovoj proslavi, koja će i u okviru naše države biti na adekvatan način organizovana. I moje je da pokušam da Nišu pružim šansu, da u narednoj godini, osim svih ovih manifestacija koje ćemo besprekorno organizovati, u to sam siguran, da pružimo gradu Nišu šansu da kroz afirmaciju svega onoga što je dobro i ponudimo, sem tih proslava, sem tih svečanosti, još nešto, da ponudimo industrijske zone, da ponudimo zdravstveni turizam, da ponudimo etnoturizam, da ponudimo svi oni ljudima koji budu dolazili u Niš, kao što rekoh, da ponovo dođu. Jednog dana prodaćemo svo zemljište, treba živeti dalje. Ja želim da Niš postane centar ovog dela Srbije, a da bi Nišu dali jedno prepoznatljivo lice, moramo se svi uključiti u to. Ja sam izuzetno zahvalan predsjedniku Skupštine, gospodinu Nebojši, što je odvojio u ovom zaista punom i danu i nedelji i godini vremena da dođe ovde kod nas, da otvori ovu kancelariju, i ja zaista želim da i kroz ovaj način pokažem da ceo ovaj projekt ima podršku. Tu nam je pomoćnik ministra, tu nam je predsjednik Skupštine i mi smo samo tu da izvršimo zadatak koji se postavlja pred nas. Milanski edikt će biti proslavljen na više mesta u svetu, ali mi želimo da ovaj srpski deo bude posebno prepoznat i posebno dobar. U ponedeljak se održava konstitutivna sednica odbora na nivou Republike i tada će biti postavljeni konačni zadaci, postavljene konačne smernice onoga što nas čeka u narednoj godini.